To je nebitno. Znači, do sad ima 7.000. Ali ima još 11 dana da svijet šalje. Ko hoće, ima oglas, onaj u alazu. Ovako ćemo, dragi moj Keno, se nijemo ja dragi. Ja? Vi imate 7.000. Ja. Evo, ovdje ima 20.000. Čega? Sve skupa to je 27.000. A on je 3, ko prije nađe Vilja. Gdje ti te pare vrati u džep? Uzmi pare vrati u džep kad ti kaže. Puno je to para, dragi Enes. Puno je samo kad tuku. Znam, mene se vola. Drugo je taj žiro račun i kad svijet uplati, drugo je ovako u papiru. Pa što hoćeš Kemo, odem ja na banku kad uplatim. Ako tako treba, nema problema. Dosta ti nam Enese je dosta dvana. Ali ovo je previše. Ne dajem ja vama da idete naput oko svijeta, nego dijete da izliječi. Zračuju ruke, još pada. Znam, Enese, ali mi to nećemo moći vraćati. Nećeš ti ovo Kemo ne vraćati. Ne traje život i odgoditi. Da su ni moji vraćaju možda ne bilo ovoliko, ali pošto je gospođa odlučila ostati, onda priče više nema, nego dede cijeno smjesta ove pare među. Znam, volam, žena što je odlučila, imaš i ti dvoje djece gore u Kanadi. Ima vamo za njih drugi džep, skiraj ti Kemo. Mene se, evo Sene, evo mene. Bog nam je svjedok. Vraćat ćemo, ali pomalo. Ma rekao sam ti, nemoj me zajebavati. Ovo nije pozajmica. Ovo je Tariku na čelu. Svakako nisam bio na babinama i nećemo više o tome, nego Seno, ustani i uzmi ove pare. Hajde. Uzmi. Hvala ti. Enese, dragi, kako ćemo se odužiti? Kako ćeš se odužiti? Odužit ćeš se tako što ćeš me poriti još jedno pivo. Ako ima malo novog sira izmijeha, moraš uz njega vala pivoru protiv tebe. Koliko je dobro. Jela ima, Imamo mi sira, Enese, koliko hoćeš imaš sira. Enese, što se tiče ovih para, da se... Evo ćeš opet oparama, odo djecom sekune. I ozbiljno ti govorim. Što ti dobro me košpe? Košpe? Ja. Kako vola neće biti dobre. Znaš od koje ovo bunde, od žute bunde, majke. Joško me prepade! Pa ti mene prepade jebote, čuj na tebi prepade! Joj, kad se ne obanje, joj! Dobre. Sve pod kontrolom. Ti pa prođi da. Oj, daj se vam še. Ovako ti ova Boga u kancelari. Vidi ovo. Daj ovo. Rukija draga! Zaglavili sinoć malo kod pirije, znaš. Joj, ukočao sam se ko osliču granat u jebe i sve. Koliko je sati? 8 tačno. Ide već imaš zakazano u kancelar. Pa neš valjda takav vidi, joj, dragi šefe. Pa hoš ti meni reći otkud u ova doba u kancelari? Jesi li opet zakupo s Fildanom, ha? Joj, vidi mi pate. Nova brava, vidi. Vidi mi pate ko da sam se ovo ljepilom umivo. Joj, Rukija daj kiselu. Ne znam koji je vijek, jebote. Mogu vas radio ja. Nemoj ništa, pa daj kiselu, gorim ko pelješak. Evo se. Lijepo meni Bekir kaže, nemoj ba kaže pit rebu. Pi kutjevačku, nemoj rebu, kisela, slovenačka vina, kutjevo pi. Ja rebu, znaš što sam pio poslije rebu. Blago je bilo. A neće. Niste ti bezveze iznenada kad sam vidio ovdje. Neće mene niko iz rođene kuće čerivati. Eno im pare, eno im kola, eno im sve.
Sve ću im prepisati, firma ako treba. A me neće niko iz rođene kuće Rukije šeriva da ja spavam po kancelariju. Znači, bilo sam u pravu. Opet si zaprčao s Vildanu. Pa pusti Vildanu. Pa pusti Vildanu. Mirza. Šta mi? Mirza me sinoć. Ošamari jebemo limon žuti ko da on mene rodio jebemo. Hajde, ne spiraj. Pa šta ne spiraj? Nemoj sam, pa pevać ćete vi to ko danas vola. Znaš ono stari, ko se svađa, taj se voli. A Mirsi baba nije fazon, a reći mu to ja, hoću lagano, vidjet ćeš. Pa ti ne znaš kakav je to incident bio. Pa ti ne znaš kakav je to incident bio, ja jesam malo zakasnio. Došao da nema ključa, ja na vrata, ništa. Kucaj, izađe Mirza, kaže, idi pička ti matan, gdje je dosad bio. 19 godina ja to hranim, jebom u pat maknemo jebom. Nemoj ovo gdje da pričaš, ovo je između mene i tebe, i crna zemlja. Aman. Griježi. Ma ništa čula, ništa vidjela. Za mene ste tek sad došli na posao. A mome opstina. Umrijet će u meni, hoće života mi, ali voljela bih znat zašto dragi šefe. Šta? Vildana. To traje još od Njemačke. Ti Vildani ne mereš na lopati do nje. Daj joj pare, daj joj kola, daj joj žuto kupuj. Hoće na nake Bahame, evo te ne znam gdje ti Bahame. Organizirala nekakve svoje kalašture, jebote. Pa, organizacija SEA, neka ženska organizacija. ASEA, ja, za emancipaciju bosanske žene. Ko bosanska žena ne zna ništa, oni dođu pa bosanska žena zna svašta, znaš. To ne zna. Organiziraju nekakve partije, jebote. Partij se. Šta? Partij. Ja, to. Šta je to? A nije ništa. Partij. A ja. Ja. O, naša Pešta, Akšamu, Hidava. Akšamu? Ma ja. Kupe oni vodke, vina, grisinija, krmetine i poslu noć trune na engleskom. Ko to mi nešto. Ma jedno signilo partij, ja, kad turnim koketa i umočim onaj okrajak u dagaru, osmo hoće da se smane, koliko mu je drago, jebe. Ma nek partija koliko hoće, nek partija kom 100 djece okrenu protiv mene. Pa 100 djece okrenu protiv mene, pa Rukija draga. Više sam mu ja pravo guzicu menio peleno Vildaneva. Ja sam ga stalno vodio u vrtić, nikad ga nije Vildana vodila. Ja sam njega na moru znao kad je bio mali, u Sandolini po 3 sata voda. I on mene neko silom udari. On je mene Rukija udario ko da sam Karadžić jebem u stopu kojom gaziva. Tata je bio nokautiran, sinoć volan, vidite šta je to bilo. Ja sam mu propašten, moje su pozicije od sinoć poljurane. Ja se osjećam apsolutno neadekvatno jebote. Svi je trebao da gleda. Ko je? Halo? Jeste, evo ga. Ko je? Evo, samo malo. Ko je? Večni. Ne. Pa znam Bekire šta uradi s mene sinoć? Pa znam Bekire, nadam vam je sinoć zločin izvršen je. Kakva faktura? Za Malbor? Nije kod mi. Čekaj. Ne Rukija vidi malo. Kakva faktura za Malbor? Evo sad će Rukija vidi. Koliko ono damo smo muziki sinoć? 1000? Aj jebno, nije to ništa. Ajde. Nema šefe, ništa. Nema ništa. Pa nema jebote halale i sad šleper Malbora samo motoriku da uspostavi. Ne znam gdje sam. Ja? Dobro ba, nakon je faktura. Nakon sam. Na 100.000, hajde jebote 100.000. Sad će opet izbori smjenovi ministara u kantonu. Utalimo se s drugima, eto para, ne skiraj se. Vole ba svi. Ako neće ovi u kantonu, hoće ovi u opštini. I oni vole procenat. Ne skiraj se, hajde. Hajde, давай, mani! Bekir Hadžić. Poslovni partneri, servis Ljubica je visoki. Način masakriranja, neplansko uljevanje rebuli Vlahova u organizam žrtve. Ima samo jedna gora kombinacija. Oranžina i sona kiselina jedna. Ta je malo bliže kabusu jedna.